Nin ye an ka podcast sendaɲɛ 32 ye min bɛ lase Ba Nema SOGOBA Nathanael DEMBELE fɛ. Bi tɛnɛn don février kalo tile 24 san 2025. Verset kalanta ye Zaburu sura 34 a verset 15 la. O b'a fɔ ko i ka fara kojugu la ka koɲuman kɛ, ka hɛra ɲini ka tugu a nɔfɛ. Nin verset bɛ an hakili jigi danaya jɔsenba dɔ la, o min ye ka fara kojugu la. O dama tɛ, ka hɛra ɲini ani ka tugu a nɔfɛ. Ba, anw minnu kɛra Ala den ye, a bɛ ɲini an fɛ ka ɲɛnamaya ladiriya kɔnɔna na, ka kanuya kɛwalew kɛ, ani ka jɛɲɔgɔnya sɛbɛ sɔrɔ an kɛrɛfɛlaw la. Bi, an ka ɲɛnatomoli ɲuman kɛ, ka ban fɛnw na minnu bɛ an yɔrɔ janya Ala la, ani ka nɔrɔ ɲɛnamaya bɛnne la ani hɛra la. An ka kɛwalew ani an ka kumafɔtaw ka a yira ko an b'a fɛ ka tugu matigi kan nɔfɛ. Matigi, ne dɛmɛ ka kojugu faranfasiya ani ka mabɔ kojugu la. Ne dusu fa ɲumanya la ani hɛra la, walisa ne ka kɛ kanuya baarakɛminɛ ye nin diɲɛso kɔnɔ. Ala ka hɛra ka i dusu fa ani ka to i fɛ i ka latigɛw bɛɛ la bi. Nin laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ, ka kibaru duman fɔ ni fɔnikanw ye.